Marsha nkaba mbonye n'amakuru yuko bavuga ko abarundi noneho bisize insenda bari kurasa cyane aka gace ka Kamanyora aho ari navuga Kamanyora ihuza u Rwanda u Burundi ndetse na Kongo. Bamwe bati intambara noneho kishobora kuba ikomeje guhindura isura mu kanya gato nahoze nabwo numva ka video bavuga ko abari Kamanyora batangiye guhunga. Ariko nkibaza nti ese iyi ntambara kishobora kuza kurangira bikomeje guhindura isura ndetse aho benshi bari kwibaza bati ese aba barundi bari kurasa bari wabo mu Burundi mama 23 iraza gukomeza kubihanganira biraza makumanye nuko ngo imbunda ya mama 23 yahamuye abantu wana ngo hari ikibunda bazanye ngo gifite imiterere n'imitekerereze Kamanyora ngo yose ngo yabana ngo yabaye umuyonga uvuga bati ino mama 23 ko muri kwihemukira cyane ati muri gwatageta barundi nk'uyu namafunga aho ravuga kuko mu mategeko y'intambara ku isi intwaro nini ziba zirinzwe mu bakongeza mubabwire ko wagira ngo ntibazi ibyo barimo none se abangaba bo muri communication izinyeshyamba ngira ngo bari mu batanga access ku bantu bajyanye amakamera n'iki none mugiye gufotora ibibunda abaya defense yanyu buri kimwe cyose Nasibyo no gukanga adversaire cyangwa niki Urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 666 cyangwa 0795 88 5655. Bamwe bati ikigaragara cyo kugeza kuri iyi saha ati nuko abarundi bashobora kuba hari abafunzwe ushobora kuba utabibonye bazirishye ariko reka mbigusone bagera muri 12 aho hari abasoda urumva yego hari abasoda b'Uburundi bavuga ko bafunzwe. Ayo basirikare Burundi bari muri Somalia baje mwikonje mu Burundi bavuye n'indege ibashikana Nairobi muri Kenya kuva Nairobi gushika Bujumbura naho baraheza bakagenda n'imodoka baripakiza. Hari abasirikare bavuye muri Somalia ku munsi w'Imana uheze Nairobi barafashe imodoka nkuko bisanzwe ariko bageze ahitwa Geita muri Tanzania barahagaritswe barafungwa. Niko bimaze iminsi bigendekera abarundi batari bake muri iki gihugu cya Tanzania. Atabasoda 12 bafungiye iki ahitwa Geita. Ubutumwa twaronse nuko abasoda 12 bagurutse Somalia ku munsi wa Mungu ubuko bisanzwe bigenda iyo bagiye mwikonji indege bashikana muri Kenya ahasigaye bakahagenda n'imodoka bipakije. Rero abo basoda bafatiwe muri Tanzania ahitwa Geita bariko basaba ko botabarizwa kuko bafunzwe nabi babayeho nabi cyane. Bamenyesha ko bafatiwe hamwe n'abandi barundi bari batashe bafashwe ari imodoka ebyiri zuzuye aho hantu bafungiwe bahasanze huzuye abarundi benshi cyane babayeho nabi cyane. Ati imishatsi yarahishiye amaguru yaravimvye niworaba biteye agahinda. Kuva kuwa mbere bano basoda baramenyesheje ibyabashikiye ariko bigaragara ko nta kiriho kirakorwa none basubiriye kuharara. Nabonye bari kubaza ati ambasaderi Leontine Nzeyimana ati uri kutatabariza aba basirikare tumaze iki ati ibintu biriko birashikira abarundi muri Tanzania birateye isoni n'ikigongwe kuva mu mpetandwi iheze turonka ubutumwa bwinshi cyane bavuga ko batazirengero ryabo. Abarundi benshi baje muri Kenya cyangwa abava muri Kenya baza mu Burundi batamaze indwi zibiri bahagarikwa mu nzira bagaca bapfungwa baba bafise ibyangombwa baba batabifise bose barafatwa bagafungwa. Ikibabaje nuko Tanzania itanamenyesha ko bapfunzwe abo bantu ku buryo imiryango isigara itazi cabaye. Ese koko twavuga ko Tanzania n'u Burundi byaba birimo umubano mwiza? Ivyo byose biravugwa ariko userukira u Burundi muri Tanzania Leontine Nzeyimana yigumira mu gacerere.
womengo siwe ajejwe gukingira inyungu z'abarundi muri icyo gihugu. Ati turasavye umushikiranganji wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo bitwararike kino kibazo c'abasoda 12 bafungiwe muri Geita Tanzania. Turasavye Ambassadeur Leontine Nzeyimana yikubita gashi aje kugendera abarundi hafungiwe mu bice bitandukanye vya Tanzania, benshi bakuwe mu mamodoka bariko baja Kenya, abandi bariko barataha bava Kenya. None se Marsha, nanjye icyo nibaza ni kimwe ko tuzi ko Tanzania n'u Burundi babanye neza, aba basirikare mu gufungwa kuki hatabaho navuga ntuzi ibiganiro hagati y'ibihugu byombi, kandi tuzi ko ibihugu byombi ari ababanyi. Oya, ibiganiro bishobora kuba ariko ntago imibano y'ibihugu yego ko waba mwiza ubuza inzego z'igihugu gukora izo arizo zose. Yego, ntabwo uzabana n'u Burundi ngo wice amategeko muri Tanzania ko gufata. Kandi niba abarundi bavuga bati Nairobi koridori ya ruguru, umva n'andi bananyura niyo mipaka ifunze bakaba banyura mu Rwanda. Yego, Uganda mu Rwanda byaborohera bavuye muri Kenya. Ariko baragenda bapfunda urumva. Yego, bakavuga ati tuzaca muri Tanzania tuzaseruka i Burundi. Yego, baca Mwanza Geita n'ahandi bagiye bavuga byose byashoboka. Ariko ibihugu birabana, ariko dufate nk'urugero mu rwego mpuzamahanga. Yego, Amerika ni inshuti n'Ubufaransa n'Abongereza, ugiye kureba n'ibihugu bibanye neza. Ariko abanyamerika bamaze kuvangira Ubufaransa ingero ebyiri y'amasoko ari ku rwego rw'amabiliyoni y'amadolari ku rwego mpuzamahanga. Hari isoko Abafaransa bari kubakira intwaro na za systeme za nucléaire igihugu cya Australia, ariko Trump ngira ngo niwe waje ari papura Abafaransa kwaje batamenye ukuntu byagenze. Ubufaransa bwisanze bwaravuye muri iryo soko. Binababaza Abafaransa cyane, bwari amabiliyoni menshi y'amadolari. Urumva? Yego, iyi ntambara ya Ukraine hari ubwato bw'intambara byo bita bufite ibyo bita proposition nucléaire. Buri hari isoko Ubufaransa bari bufite kubakira Uburusiya, kuko Abafaransa nabahanga mu kubaka amato agwaho indege. Yego, ibyo bita porte avion. Yari amabiliyoni menshi y'amadolari. Iyi ntambara itangiye, buri ikintu cyahombeje iyi ntambara mu bihugu by'Uburayi, Ubufaransa nabwo bwahombeye cyane. Kandi urebye nyine urumva ko icyo gihombo cyaje ku Bufaransa. Ntabwo Tanzania kuba yagira inshuti n'u Burundi, ko nta n'ubucuti bwabona hari no kubahana gusa kuri ibihugu bituranye. Byavuze Tanzania kumenya aba bantu badukanye inzira b'abasirikare, badukanye inzira y'igihugu cyabo, bitwa ngo bave mu butumwa bunaka, maybe batanabizi, babafunga rwose. Byo there is no problem. Yego, babafunga na cyane ko aka karere k'ibiyaga bigari nta gihugu kigira ubucuti n'ikindi. Sibyo? Ariko se mwese ko nubwo muri batoya, ubundi utarabonye umupira w'ikipe ya Vision 2020 na Haleluya yari yobowe na nyakwigendera Petero Nkurunziza muri stade Amahoro, twari ibyo umupira. Ubwo si cyo gihe umuntu wari kumenya ko ubu ngubu u Rwanda muri babire banayingwe muri 2010 Petero Nkurunziza atsinda amatora, Perezida Kagame w'u Rwanda wenyine rukumbi niwe perezida wagiye mwirahira rye, abandi babisuzuguye babiciye amazi bagize gute. Ubwo se tuvuge kare bemva yitinze wenyine, abandi se ntago banze. Tanzania se yagiyeyo, Kikwete wayoboraga yisanzeyo. No, ibihugu birabana uyu munsi, ejo bigashwana, kandi nibyitwa ko bitarashwana ntabwo ibintu byose babyumvikanaho kimwe. Abarundi bafunga mu Tanzania mu bintu batumva. Tanzania bafunga ibarananekana, yewe no mu ngamba ubwirinzi Burundi bushobora guteganya ntabwo bigera kuri Tanzania ngo turi inshuti ngo bazikureho. Barahigana bazi ko batabura icyo bapfa ku isi yose. Erega tuba mu biganiro bya diplomasi, abantu babyumva ko imibano y'ibihugu ntabwo ari kubana nk'uko inkumi n'umusore babana bateganya kuzashakana. Hoya ntukubana nk'abantu bubahana. Mfite butike uri umukiriya, nanjye ndi umukiriya ufite iki n'iki, urumva icyo bita respect mutuelle. So ibyo ntabwo mbibonamo crise yari yose rero diplomatique, cyangwa se ngo umuntu uri bunaka yumve ngo ikamyo yo mu Burundi zaca Tanzania itasoze. Urumva? Nirenze ibiro tone 30 zigeneye ku mihanda ya East Africa ikongeraho tone 5 ntibazayifata. Sibyo? No. Unarashe kuri Tanzania rigucitse nayo yaguturitsa uri Burundi. Ibyo nta bintu birenze rero. Nta bintu birenze tubiharira ibyo ngibyo. Ariko kuba ingabo z'igihugu z'u Burundi zijya muri Somalia muri mission, ubu ufite uko bagiye batitegeye, ubundi cyubahiro umusirikare kimujyanye, ngiye ntekeza kandi yongera guhabwa agaruka atabaruka, yaba muzima cyangwa yapfuye. Njya mbona n'ama mission nko mu Rwanda abasirikare byo muri mission la plupart de fois batari buri gihe mbona
babasezeraho bagenda, abagabo b'ingabo n'abanyacyubahiro bakabakira banaza. Icyo ngicyo uracyumva, yego, uko wagiye mu cyubahiro ugaruka mu kindi cyubahiro ku byo tubasha kubona. Rero ntabwo nuvuga umuntu yagiye atwawe n'indege ajya Mogadishu kurwana, ariko ngo yajya gutaha ngo uzirwara duciye amayira ngo nugende Nairobi ngo uziyaranje ugere iwanyu. Umusirikare yaranje gute Sandri? Kuko mu by'ukuri yajyanye imbunda, se imbunda wenda bazipakira amasanduku bakazizana, ariko azi imbokoboko ka gapira ke kanditseho FDN n'agatraining yakoraga siporo byanditseho, ikarita afite mu passport yiwe ubundi binanditseho n'icyamujyanye. Tanzania immigration ijya gucungiza abona ko wajyari muri mission, ni umusirikare umwuga profession umusirikare. Bimaze kuba too much bazavuga atari ibintu too much. Izi ngabo zinyura hanga na amahoro, izinyura mu kubutaka bwacu batanabyumvikanyeho. Yego, ubu ni gukodesha indege, niba ari Rwanda Air, niba ari Kenya Airways, abantu bagera Nairobi bakabapakira indege bakaza ko rundi baba yakorokeye igihugu ko kigaho umusirikare agaciro n'icyubahiro. Ibyo byatwara iki mu by'ukuri? Marsha, nkaba mbonye n'amakuru yuko bavuga ko abarundi noneho bisize insenda bari kurasa cyane aka gace ka Kamanyora, aho ari navuga Kamanyora ihuza u Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo. Bamwe bati intambara noneho kishobora kuba ikomeje guhindura isura. Mu kanya gato nahoze nabwo numva ka video bavuga ko abari Kamanyora batangiye guhunga, ariko nkibaza nti ese iyi ntambara kishobora kuza kurangira bikomeje guhindura isura, ndetse aho benshi bari kwibaza bati ese aba barundi bari kurasa bari wabo mu Burundi mama 23 iraza gukomeza kubihanganira? Biraza andi makuru nagiye mbona nuko ngo Kaziba ushobora kuba bibonye ibya drone byakomeje kugenda bivugwa ko Kaziba ngo ni drone y'indege kandebe neza asuko ngo yarashego Rirashe Kaziba ngo muri Kaziba nkibaza Sukoye yego uyu munsi turi nyine aya makuru nayavuba ati yego suko yarashwe Kaziba, yego yarashwe Kaziba. Nkibaza ibi bice bya za Kaziba n'ubundi haracyarimo ibyo ngibyo uko bavuga. Rero biravugwa ko Sukoye yagerageje kurasa ku ngabo za M23 bayirashe. Iyo Sukoye bayirashe yaba yarashwikagwa wenda ikaba yagwa ku side itari ya M23, ko indege ishobora kwararikagwa n'ahandi itaraho yarasiwe. Yaba ari ukuyirasa nko kuyikanga, kuko nabyo birashoboka, ariko ntabwo ntekereza ko ikirere cyo muri kariya gace ku bijyanye n'imirasire ya Sukoye ntabwo gikiri wazi nk'uko abantu babitekereza. Giye niko nicyo kintu nagiye mbona, nta confirmation mfite, reka tuze kubikurikirana turebe. Ariko Sukoye kuba yaraswa hejo ku mugoroba ikongera kwidegembya, ubwo nta bwenge baba bafite. Ibindi simbizi. Nawe ariko nabivuze ati Sukoye yararashwe. Gusa hano hari ibintu byo mu kibaya cya Rusizi bagenda berekana, hari imyotsi y'amabombe, urumva ngo ariko kuvuga ngo banone mu kurasa mu kibaya cya Rusizi ngo ku mbunda ziva muri Kongo kuki zitabariza M23 zimo kurenza intuzi ziharasa. Buriya kutigira kuri tele nako turarengana rata, tuzajye kuri tele sa Sandrine. Yego tujye kureba, tuzagere turebe. Wowe se waza? Naza ariko tubipanga tuze kwipanga. Unyemeje ko tuzagenda muri brand kandi zifite brand ifatika. Marshaje mbora ko nashaka guseka. Ari imikino dakina mwana. Wajye ubabarira ko mbanzi yuko nawe ubushaka kugira. Hari imikino dakina. Narimo ndeba amapudete, mbarimo ndeba. Yego. Ariko sha nta mapudete menshi arenza yejo. Update nyinshi ni za Ruvungi, abarundi uko bari kwiruka. Nibyo kabisa byakomeje kugenda bivugwa. Gusa ntekereza ko aya makuru nayo turaza kuyakorera itohoza turebe nibi bivugwa koko byazabagaraba byaba ari ukuri kenzi ko Marshali sha oya yari insida yabaye n'ingabo zirabyandika. Niyo ari fake news yatambagiye zirabyandika. Ariko kandi ntabwo icyo abantu bita ngo bombe runaka
ntago ari agasese si akantu kaba abantu batakareba. yego Ariko icyo nashimangiraga ni ukureba ko ntabwo u Rwanda ruhanganye n'u Burundi mu buryo barwana, nta nubwo n'Abarundi batinyuka kurasa ku butaka bw'ikindi gihugu mu gihe n'abakuru b'ibihugu bitegura kujya Washington. Ibyo ntabwo byakumvikana. Ntabwo Burundi bwashoza intambara ku Rwanda rero. ariko n'amakuru nuko ngo imbunda ya mama 23 yahamuye abantu wana ngo hari ikibunda bazanye ngo gifite imiterere n'imitekerereze Kamanyora ngo yose ngo yabana ngo yabaye umuyonga ku ruhande rwa M23 cyangwa oya ku Kamanyora bishobora kuba nyine so bavuze ko banaharashe. Gusa mbonye ngo imbunda mama 23 yazanye we yahamuye abantu pe, birashoboka ko kabisa kandi ayo makuru nayo wayagarutseho Marsha. Azi yuko nta makuru ujya uvugira urenze ngo ubwo nyine baraho ngaho barimo kumva umuriri w'imbunda bahereje babyandika reka ngo hari imbunda ngo badasanzwe bumva ko ntabwo nageze numva ukuntu irasa bamenye ngo irarasa bwoko ki. Ndaza kubaza abantu bagiyeyo urumva basi iyo mbunda irarasa hari imbunda bita Katyusha urumva. Okay ndabona ino yerekanya aho mama 23 ngo iteretse intwaro aho mbona ari kuvuga bati ino mama 23 ko muri kwihemukira cyane ati muri gwatageta Abarundi. Ubundi ibyo ngibyo nabwo ni nk'ubusazi. Marshal ahora bivuga ni nk'ubusazi ubwo ngo Nuki Kankure ngiye wamajwi ndabona abantu benshi bafitiye izo mpungenge atese ko none bishoboke kuba hari kwerekanwa aho ibyo bitwaro bibitswe bigashobora kuba byabyarira nanone ikibazo gikomeye ino mama 23. Giye nkuru namafunga ahora avuga kuko mu mategeko y'intambara ku isi intwaro nini ziba zirinzwe, hari zirindwa n'amategeko. Hari zirindwa n'amategeko no mu mategeko twege mu itangazamakuru gufotora ibindiro ariko abantu ndabona bafite inquiétude ati mwaretse koko kubateza Abarundi gufotora ibindiro bya gisirikare ntago ari ikintu cyoroshye. Oya none se oya ayo makuru reka nze nkusugurikisha ko ntacyo nakwima kubwo ko nubwo nagira rwose utuntu twikemura ikibazo na mukeba nagukopaho nagukopaho rwose Marsha mbabara zibaca gaseka guseka se niki so uyu muntu ibyo namwandikiye ntago mbivuga urumva yego ureba hejuru wari namubonye urumva ni ibintu nanjye namaze igihe ntekerezaho bisome cyo mbere ushaka ko bisome rwose yari ntago mpfa ko navuga uwari we hari ikibanga kirimo se kiba kirimo ndabona ati opinion yawe nyine ahize n'abandi bari niba ntago ndivuga niba bivugwa muri ino nkuru ko air defenses zanyu ziba ziri ku Karubanda aho buri wese areba akanabivuga on public nyeka ko intelligence igomba no kurinda amakuru ya intelligence cyose counter intelligence bityo amakuru ntagere ku mwanzi cyane aya equipment deployment deployment ubwo ntabwo ari uguha amakuru aduye mu bundi buryo jeshi ni concealment mwago igisirikare ni concealment iribanga briefing abanyamakuru mukorana nabo bakabasesi ibyo bavuga n'ibyo batavuga kubera ko kenshi ntabwo babazi ko bari kwica amategeko ntago baba bizi none se abangaba bo muri communication izi nyeshyamba ngira ngo bari mu batanga access ku bantu bajyanye amakamera n'iki none mugiye gufotora ibibunda abaya defense yanyu buri kimwe cyose ndasibye no gukanga diversaire cyangwa n'iki abantu bo ndi kureba ibitekerezo kuri ino nginga abantu bose kuba bati genda ndakubwiye ngo nabitangiye kandi bombe hari ubona ko ari umuntu w'umunyacyubahiro abantu genda mvuga ngo ngo nakizahirwa mukabango marishari none bakajya kuntuka uyu ni umusirikare wabyerekanye nayo ko ari aho barenganya hanyuma se umuntu wagutuze kamera urumva kamera ni nk'imbunda buri ndakubwiye ngo umuntu ufite kamera hakurya yawe anagutunza arapigiye gushwanya gusa nese ufite uburinzi bumeze gute bwa ekipema zawe urumva umuntu wagufotoye uwajya yagufotoye none akakurasa atakurasa kandi atanze amakuru yawe buri umuntu uza ahantu iyo mbundi herereye yahayoberwa gute ubujye wambwira ngo mvuye Kisimenti ngera muri rompo y'i Kigali ahantu hose wafotora nakakubwira aho ngo wari ku mazi wari Rwanda gisi wari kuri Atelier de Vin wari kuri Kicukiro yose nkagenda nkubwira ahantu waruherereye wari kuri Godiyari nese ubwo umuntu uyoberwa ahantu
gusa ibiramambu wenda nuko izo ntwaro zikomeye ziba zifite n'uburinzi bundi bwo kuzirinda umuntu izi ni intwaro zose ni intwaro zose nyine na izo ntwaro zigira ubwirinzi bwazo bwo kutazikuhungabanyiriza umutekano ariko ntabwo ari byiza kuziranga kandi amategeko ku isi yose yenda guhurira ku burinzi bw'ibikoresho bya gisirikare yego abandi bafotora abanyanayimbwa bagira gute giye ntabwo ibyo wabikora ngo uncike wakwandika statement kandi itoroshye niba ari muri Kongo bazayirwa ariko bakora ibyo bashaka byose biga bafotora bagira gute azayirwa rwose sinzi banza bafite uburwayi ntazi uko bumeze bareke bababwire rero sasa ni social media mubakongeze mubabwire ko wagira ngo ntibazi ibyo barimo Masha tukiri kuri ibi bintu by'izimbunda zahamuye abantu nabonye benshi mu bitekerezo bavuze ati koko ibyo bikoresho bibaye byama 23 yego byaba ari sawa ariko nanone ni uguha umwanzi navuga amakuru. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 7 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.